Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakasi Students Union Langkana Area Unit, kalapan pau ya kajing snokya ber kajing bitar ka bakraw, halor kajing pentre torti kadhar company ya kasurok Dulen, Ranikor, Nonghalam, Mahesh Khola, Bakmara Road. Kaseng ke SU Langkana Area Unit hapo kajing lam usamla Yohanes Hasha, President, ringkat kidukhat mentak arpesan tarik urisau arhaja arpesau, kalalit banjurep ya kani kasurok nandong jeri syaduk konjoy, bat kaseng kalalap bakani kasurok kebarang dep ban siang dang hapo hendriu benai. Bat kebas ngusi kalong bementa, kani kasurok kalajot bat kholun. Kaseng kalapan pauru e kajing sngoling wak kebakraw, halor kajing pentre e kani kasurok da kani kajuk ka company, hakba ya kebenta phase 1, kata nakhat pramer, shanongjri, kani ka company kala treibha, katba ya ka phase 2 nanongjri, Mahesh Khola, kajing pentre kalong markongpong, bat kebas ngo thamula kalong bakani kasurok hadumenta, dangyat tangki kali bat gitrok jong ka company, hendrei kasurok kala kholun. Kumta nakalang kaseng kekentu ya kani ka company, baka di ban siang rong bahabiang ya kani ka surok, lem kumta nakalang kaseng kambanse ban syim daki sinjam bating e. KSU Langkama Area Unit ngilawan jurip ya kene ka surok bana kene ka tulen mo nanong juri ka bana khapra sanong juri kene ka phase 1 nani nanong juri sanesa mo sekolah kene phase 2 te ngilap ba ki surok kidang trei namba bun ba kilajot pej kini ki surok pej kilajot masa sendam ro ngila kene kendu kini ki manager jong ni kotok jong ki company mo ngila pen sengaw ki ya kini ka jing le torti jong ki kini surok kila repair masa sendam pej ne kila ban bang kini kila repair bang ndai mentar lajot dang mentar dang kumba san rubnai kini kila adap ya kini ka surok ndai mentar lajot ki pej PUE men adu na nong jeri saduk senes nong konjoi baru surok kajot te kai ka bangi kwa mentar kalong ba ni kerpat bang ya kene ka company ka patre kene surok sobha mentre bha pendep bha kene repair bha kene lam kumta ngi kum kaseng ngi hap sim da kisin jam ki ba kham e ngi ai ka khobor ro ya ka sarkar bro ko wei ha ka jing lam jong ko menteri lang ba korot sangba sobha ban pej ban khmi bha ya kene ka banta nomor PI ne surok piwara ne surok nakamta ka jing bha kajing halang jong pajba bro jong ki brio ba song kani kidong ki thain bat atat kani surok ka penyasno ya ka kasils bat ka garo hills kani ka surok ka nani na po khat pra sadu sa bakmara kani ka tulen te kini ki pajba lasai ki daladep kani surok ki pajba kajing mentoy kolong ya kini ki paj garo ru ki ba nang te na po perlo garo na po garo hills ki ban lai don kam sete po nong ba mo tasilong ai kapetsuk ya kiro bar kajing motoy lang yang ibaro ke basa sa kini kidong kithain handai ka kajing le jong kani ko company menta kana kapen sosi yangi balai na barba ki treitang dep tang pan diop sal aben sakubay nga ai kani ka khobor ya kini ki engineer ni consultant jong kini ki NSADCL ro makiru kini ban pej bahaya kani ka kam kisong bar ki kidon hani menta ki ban le ayo ban budin ya kini ka kam dai maki pade kisong muja kisu sai kita ki engineer jok NSADCL ki ban pej kini kita don haniru ngaong ki ngampat yo kendu ki mentaro handai second ukat ban pej bha ban jurip ya kini handai lem kum ta ngim nget ya pi la sa bam pisah kini company lem kum ta bali pi su sabjar bar su kata ngila alat ki ngila kren man kini ngila alat ki ban pendiap bha kini ka surok ban trei bha ban repair bha kini ki balajot handai kani jing le ran ka bakraw ya company ba ya ka sarkar bar ko wei kat ketulen kanis dangla atau kat surok single len nanong jenis po kulang pe kedo kat surok nanong jenis kulang la trem tala alas nem kapat jot hoy kido jaka bajot hadai kani tang ru benar padon
kini ke long kajing leran ke bakrau bar kajing susi bar kajing yoroj ya ke hok jong ki pajba sane te kum kasang hiro ngim ngiban khia ya ka sarkar bar ki board district sabha pajba bar sim khia kani susu kajing sang thomala kalong ba paj unio surok mas darsina mo padon kali bayat dan kini kali rit jong kini snong na po konjwai na po rong ngai kini padon ko wei kali he bayat jong ni surok tang kali jong company he kali company jong kini batrai ne te kini ke balong sule ran mo company ko wei nomor ba kita ngiat tang kali jong ki kala jot no surok te kani ke long ba mo kubor ka ba susi bha ngi ki pajba sane bat ngi ban susu subha sarkar de besim kya lo kani ka benta lam gum ta kasyang ngin sim da kalti ka ba kham ye